Kublai phi baros ka thup khubor jungi ka DBMN TV. Kimat ki bakong san man tagas ngi gilong. Kenjo ka nehu san posnem thli ki kam hi kai leng a ki samla puli. Ngat arngut ki breu na Bihar hashrib ki pulit ribhoi. Dawa ka khna man penbai ya ka roster system. Ban udieng ya ka ye yap usamla lot hashen. Teman ne phaj ki khubor ki bakham bania. Hau nai tung mentau snem ke school ba North Eastern Hills University kan sarakhe ke jingdap sanpo snem Golden Jubilee balas daya ka hau snem khat khandai spa nyau phulai ha ka ba ka parliament ha kata ka por kala penlong an ya ka North Eastern Hill University Act 1973 hapo kini ki sanpo snem daki pho hajar ngut ki samla naga than shatai lam ngi kari India kila kjit ki phangjing start ba bonjat na kani ka school ba ka ba nongkong ban penya da ka sarkar India hakini ki benta jong kari India kisan post nem bala let kila yo I bat sakhiru ki jing roy jong kani ka school ba bat ka bala long teng ka we ni ki school ba ka ba paunam hakari hi baro ka we Pausi hakini kishi post nam balala kani ka school ba kala rings dot hakajaka bakanang phu nang phing ba nang kiu irat shaprang kani ka jingsha e khun swat jong kani ka school ba kala penlong yi kinong yalam ka Khasi Students Union KSU Nehu Unit Bandawa Mardor haka khatwei tarik uyayong na vice chancellor Prabha Shankar Shukla bade ban pen kloi no yakarai ban pendep yaki chispa khandai phu pratali ki shuki professor assistant professor but associate professor ki bala thli da ka jingshong that ba jing eno kam jong kinong hikai Usamna Richards Malngyang President KSU Nehu Unit ulayalam me ka kunhon bat bo da ka jing tho ban kerpat yu vice chancellor ban pendap kloi yaki shuki nong hikai namar ki samla pule haki tenat lani ki department ba pher kila ot na ka jing bam don bat jing bam biang kinong hikai Kamtam lele hakani ka por baka sarkar India kala pentre kam ya ka kendon joka new education policy NEP bathamai baro ki jing hikai ki kot ki sla bat ki rukom hikai kila kelalot yang jo KSU Nehu Unit bidai bat kajing thap ki kam gi balai kapo ke university kumba ngitip hi hidup menta namar ba kani ka recruitment proses ka bala sateng la mas post nam ye ka bang pala pendap namar la dangi page ha ka post professor gidon hadu kumba kan di post professor ki post assistant professor associate professor gidan hadu sispa kadang pratli ki vacancy ki ba university ka pala pendap te ki jeng kenduk jeng seng manta sni kalong ba kumno ya ka bangin pen kloi no na keleng university ki kloi ke jeng thap ya pendap ini ki post ki bala sateng bat kawai ka ba penlong ini ya ka ba ngin pressure ke ka university OVC namar ba kalai kalong ba lada mak pendap ban thap ikini ki post ki balai ke jeng nong ka ba kraw kam tam de hoi bat ki research scholar nama lada sis pak kena krangut kini mengikai kiba kan university kamla bantiap tika jingdu long hadu kumbakat aspak ngut ki kena kibare ki research scholar kina mla badung ko university te kini jidu nong ka bakraw hi kade nokong ki samla pule jong kani ka jai beriu jong ni buat ka ba ar pat ka ba ngi kran buat visi galong habire bantiap ko kloi no ini group e post te ni statutory post kiba university ka don kaba kimla panthap hadu mentaro rena keleng visi ha bengekran ula ai insurance uang bala kumno hau benai jun ban kaba hiyo ko persen di ai gini ki skeni kade ke jingthap ya gini ki pendap ini ki form kala pendap ini ki vacancy kalong kaba dep bat aku cu opor uai insurance ni ba unu benai upadwan ba ya gini ki group e post pendap no te na keleng jongi di la om du visi bang kimi inti bakane cikren jong uro kande om tang kan jukla da tien hende lada gamla ban ulong na keleng jong kaseng sim ba senjang ba nge mo pendikina ba ini ki post on pendap no mentap hau no banai ba nu snem na nu banai wa da dep nu banai jun ki ga jing slam kalong ba kini ki visi ki barem na du menjua la du snem ki balale kalong gabaya kaba kim pendap ya kamaram gojongki ya kaba kin khot ini penmi igin advertisement hoi la penmi na keleng di pamen ke penmi ni advertisement reina keleng jong visi pat akipor jumlah khot dan pendap no ini ga selection process te kani ka penlong university bahkan si pesa tengsa te kadang mi kisnem ngi begini ki post kinang bun haduk mentai ki badan tang hapok silong kampus kidan kumbasis pak kena pratli post ki bade post na hikai ki ba ala sulait kum to te na kaliang jongi ong ya ke ba kini ki
visi ki bala dep kim simla man pendep in kim inti unu visi man tahu dia man pendep ya kani kajing theli chu ni ki post chu ni kai po to school ba ni ki rangi batai ni ki bun theli department no tamar haman la ka department ka don be ka shortage of faculty member kani jiwam don jiwam biang ka kai te langi kenya ni ka compose kani silong compose borok kawai ka de sis pa kana pratuli Tu ke grup A ni ke ini ke? kita like poi kali ki post Kita A kita ke. ki post la kani ki post chung finance officer ki post registrar kini ki start ki post ki ba de man pendap haru mentangi iba la su I in charge pe ki professor ki beri na po ke university ki jong ni te ke jumbu ini ki in charge tu da ki professor kawara jing tu ko e guru kom terekam university nama boleh begini professor ki hajo kupor ki habikai hajo kupor ki hapan akum kita ki statutory officer te kawara jing tu ko om tangi jo kita kam university le hajo kupor kawara apa yang jing tu ko habide ki kai ki yaki ki kena nomor ki hapat sekri akan ra hajo kupor Maria yo jing te batikna na ki sentian bagi don arngut ki briu ki bawan na silchar da ka bus night super sha Guwahati ki bala suba bagi kit ki kenja jingdi drug bapen buan ki pulit anti narcotic task force ka Ribhoi district ki lapen upshrip ya kani ka kali hakapor prashiteng baji menstep ki labat ya kata ka bus ka badon ya number AS24C 9855 hakmat ki sakhi satar ki pulit ki la talasi ya kani ka bus bat na kita ki briu arngut layo kem ki drug marijuana ki bakhia pra point riu kilo ki pulit ki labat yu Rohit Raj Pandey arpu arsenam karta ukhon jo ubra Shekhar Pandey nakashnong nakhas Devi Asthan Sampat Chak Patna Bihar bat yu Bipul Kumar khatkhanda snam karta nakashnong nakhas Machwatoli Sampat Chak Begampur Patna Bihar ki pulit ki tes kita ki drug bat ashem ba ki dei ki jingdi pen buat ki bakhlan bha la ke mardor ki ni ki arngut Mamet jengki lalap artli ki mobile phone bat kijing tokit kidang yat chaprang hagi kendon jagaan NDPS Act. Yeah. So today, that is the 11th of April 2023, based on the source information received, the ANTF team of Ribhoi actually detained a vehicle coming from Silchar and proceeding towards Guwahati, Superbus. The registration number AS24C 9855. And based on the information, we detained two of the suspects, and when the search was conducted, it was revealed that they were carrying around 7 packets of suspected contrabands. So the ANTF team conducted the preliminary test, and it revealed to be positive for marijuana. And in this connection, a NDPS case has been registered, and 2 accused, that is Shri Rohit Raj Pandey from Patna, Bihar, and Shri Bipul Kumar from Patna, Bihar. So both of them has been arrested, and the necessary formalities have been proceeding presently. And we also request the members of the public of Ribhoi to keep cooperating with us in our war against the drugs, so that we can actually defeat this evil thing prevailing in our society. Thank you. Kasengsan Partai Barit khun hanya utarap National Awakening Movement Knam lengbau Vice President ba Thomas Pasa kaladawa ban pensange terekam shipor ya ka roster system ka bha thungkam nagbanta ki riulom khasi jantia garo bat kiwe namar uloong ba kumba kalong menta kani ka bha klano shilyang kapela bat kam ai ya ka jing thungkam thungjam ka bayat be ya renti ulakan ta ya ka jing ong jung ba preston tensong sembut menteri rangba ba ka roster kabiang nadong shadong Nakaliang kajongi nila menen ba iba prostun tensong dikti siam ila ai tu statement kajongi kepada mereka roster system jo stil kajongi nakaliang kajongi kani kajengkran jong ba prostun tensong tip ni siosnyo yo kadai tangka kabut kabale se bat penjelan dan bat penjerong ni lagi isu kawan kong ni ba pin khot kita cabinet meeting pin khot all political party meeting lani pin khot ikata ka meeting jo kini ki MDA partners kandon jing mi ne yang mintit hakabakut di kumbang ya dawan do sedang ni kwai special session hapo ka yung wartawan kanang ba kan syong dia kata karukom penwandur ya ka roster system marka floor of the house hi kedai ka kerdan ko biang tamban simi kini kira ki bakta ya ki imnang sarang jo jala rokoi pi nakalian jongi hakini kindi stingiru ilai ba kamtam kini sitio artio kiba bon bam tak department kila sedang penmi advertisement wood saja habri barki post ki ba live haki tenat terikam surkar bo fer
Dia ngimtip kani kajing penslam kajing persang jong ke sarkar banwan ra kita ki cabinet meeting nongkong ne kita all political party meeting bat kiwi lesi kan datang kajing aila ban pendap ani penrung kam wud ya ki badang sa kita nak kam sarkar ba fair katkum kani ka roster ka babian ka bakila pendrikam kenapa on mentoy tang iwei ka wei di jai benriu kiba dar poka state ka jongi dan kalian ka jongi nang bangin penpawa na kalian jong u duty siam dan ka sarkar ki sokhiasa ya kan ni tingi bu ka jindawa ba dei pan stop no ki recruitment bor hadu banda debat penbet ya ka roster system nada kimla ban le famta let's say kan ni ka jing bu tangki multiple meetings pada kan datang ka jing ipor ya kita rekam sarkar mantap kam wud ha kita baper da kijai benriu garo komang i menta gilai pus ki babon hi ki pus ki la alot ba syaki jai benriu garo ki donasi khaci kalian kan juga kita bahasa kita dari kuat keren bana kalian jong government lada ki kuat ban bu jadi cabinet meeting ter pensangnya so kan ni ka thungkam Kawai ka jingja bas ngosi ka ja haka sngi shipho tari uyayong haka shnong umling ribhoi district haka ba uwe ukhna badang khatsan snam karta ula khlat no hashen hadin ba uwe uding ba ula khlem haka yengsa badon lang ukpa ka kme bat kapara kan thai kini lai ngut kila mensaw bat khamjur ukpa ubala ut ba ushitom na sengkai ba na ubut lum hadin kate ka jingja yakiba mensaw la penkit no mar civil hospital nong po nagbanta ka jing sumar bad ya ka met jong te u hybrid la penkit civil hospital nagbanta banle ya ka postmortem manta ka singi ka khatway tarik hadin balade banle ya ka postmortem na kalyang ki bahayeng kilawan ban shimti no ya ka met jong te u hybrid banra sha assam nagbanta ban pendep ya ka jingle nyam le rukom Haswaban kit ya ka met jong te u hybrid sha assam na kalyang ka shnong bat kinong hikai jong ka St Francis di Assisi School Umling ka badairu ka school ba te u hybrid upule lara ha phalau yeng jong ka dorbar hall Umling na ka bantaban bu jingdwai ba le buram khaddu shwa ba ki bahayeng ken rano ya ka met sha assam na ka bantaban pendep ya ka niam ka rukom Nakaliang u assistant rang ba shnong Umling uba August walang haba ai jing penshai halor kete ka jingja ule thu ba hnen ka sngi kala air kala be malu mala henrei nakada bo te udeng udei ubala pot ki thet bat kumta ula kalon hakate ka yeng ula ongru ba kate ka jingja kala jaru haka sngi ba baro ki don hayeng bat uni ukhon ubala khlat udang shong pulikot bat uni udeng ba kalon ula ban nakli jong ni ukhna bat ula yap hashen kat ba ki we pat ki badon lang hakate ka yeng kila mensaw Ulong ruba kani ka yeng kadai ki bala sa slam hapo ka shnong Umling ban trei bala hakper rep dingri kidai ru ki kristan ki bariu blai Ca kani ka por nang sumbaban pentip lang sepi ki perlok media buan poi han tu shnong jengi ki banwan dum jeng tip ye ka jingjia ka bososi hapo ka shnong ka phaw jengi menen ka janmet ka por kumbalai dunai Asya kadon hi kali er ke bomodu mala kamade er ke bope wuding ukulon buat uli hap ako ke ying ka bot syong kinong trei mate ko kawi ka klau ka ba jong nong sosong jong hi ya kata ke jingjia ding ula klon mala hap ke ying bat jarang kata kata sni babaro si ying dan sangut kidon pa ka kami mat an ki pun we ki thai wisrang kidon haying upa ba kami ka berasong ha berenda ying buat ukun udang pulekot agajing pulekot jong uyot tia ajing tia ta kum kata kapor klimat kumbalai dunai kawe ding bae ba ukulon haying malale debet ya ubet na ka kti jong tau khulung kat kum kas en kori bangilap hapor bangilip pe ukulung tau khulung udan ha po jong tau ding ba bo tau ding ba la klon ha tang po la klan washan te upa lamun sau kemir kelam saw kham bun ke jum saw kelam saw pa kar kum ji thu pa manen gong bang alas ka peta ka sengkai buat ka bundum de kum ta ngiro yo jing tip menta bo pa dan dari sumar umla bandelang menta sni haba ale rat no ya kan bet jong lum sha asam kita de jing tip ki nagaleng jong snong yo lum katukan ya habri ke jingjia haga jing kelon tuding haga ke yim ka karteng jong ni urang ba upa long ni kala hasda mereka kami ketika mini kisku ki bosong basa asam tambah kila shong asal kham muslim hane posna umli
Kide hu ki Kristan ki juan jing sang man kapor ki balang Krista ki jing sang ki im ki jing im ka baru blai kar kum jing lap jang ki Krishnong tang kita hi leng jonga leng Krishnong ko apa ti chupi ki. Kai kerteng jung nu khna. Ka kerteng khna ngam da kan ma bahan amar ba ngi su khot yo u bubu te something laudi abijit hasda e kum ta ima kar kum ka jing tip ka ba tikna tingem don amar ba posnong ngi bun ngi su khot sin ki da kam ru khundum sa jine dik bon sa belah. Te mar hasnong jungi bun kini ki per bun ki ba ule wan ning kong wan bela tu yo ka caka bela ban pej yang tu belar ban ot robar wot ge robar po hasnong jungi wi bela ot robar mo du pana ban robar tu nu khlung bo khlat ro lanang ban ot robar laju ot robar teng bu pa ha ko gi sngi cuti ulong berubah yarap yo ki ya ki pa unang hi ban ot robar ban tapping robar ban le processing ki robar bro te jing bela jung ude wan rap robar nomor ba kampur ni jai ban kini ki ba wan trei lagi kam robar Hadu menta kejingkrannya suk hapadang ke Sorkar India, Sorkar Jela bat ke Nyautrap National Liberation Council HNLC kalayat suki syabapalat. Wat kipat baru kila sedang ban keletno ya kini kapang. Uba sadon belak siang ka liang ka HNLC, ulai thu ba kini kakam kadang don hakapang ruat jingmut. Uloong ba nakadaw jo ki election hakajela ki pang ban mer jingmut lengba ki jingelang baro lai liang kila sakut balabu teng no shwa shipor. Ukerman bat kemi lenti baki kam ki sedang ban yat stat nang nesha khmat. Uloong ruba hadu menta ki jinga kendu kilaya lam shaka thong joga jingsuk ya ki ba ki pat ba ki thrang banyo i kham kloi kat bala. Uba sadon bala uloong ru wala kamdon kanu ke jingbu kendon ya ki phang jinga kran uloong ba sngodei ban ther ru ya ki mat jangka instrument of accession. Kali kam ta kaya bihi tang baka sudon no baka kawan no election itu. Saka kapor ya election itu ki arnai ta kamdon kanu no ka jingya kendu jingya kran jingya kana. Ko banyong baka kakam hadu munta ta kaya dai. Kalong positif kamdon kanu no mo jithut ka pantut ya progress juga kam. Tikani ka formal peace talks kala sedang ne kampat sedang ne. Hadu munta ngimpat don kanu ka formal talk. Unofficial talk kalau judon. Dia kata banyak formal ke begini kerana ki agenda kibi tak ngimpat dia tempat. En nakai ka daw ba kani ka kam shimpor no. Kelemar ka don ki juruat ke badi technicalities part ya ka peace process ya technicalities jong ka proses. Kelemar ba kani kamde kam tang jong state government kamde tang kam jong ka agency kade kam jong ka union ministry. Atau dalam semua bagian ke state government bat ke agency nak kalian ke central government ke semua bagian ngomong ya ke proses dari technicalities atau ke central government ke kuat kumui ke state ke kuat ke happen wandu kumui karena nak kalian ke sen ke happen wandu kumui long kita di technicalities ki bang ya ni ya pusang bani penwai adu unik sini pemerintah ki Atau ki agenda sena kalian jong ka HNLC kala abu ne em nak jong ka Sorkar. Ka agenda singin sebut antara ada ka formal talk yang mentangin pala spell out di agenda sini. Nakaliang kini ki novelam kinwan piton itu kan ki yang sepo. Antara ada ka formal talk tikin habang. Kinamon. Nganu ki milti ta uston. Nganu pala anjar katang gending nong yang mana kemari. Nomor kumba pidi bentuk nomor ba tipor ba suaka election dan kalian foreign secretary political secretary kilawan sini asa sini. Saya mentang balang sa sini di Sherman. O vice chairman balang sa sini long ka si benta balang petengi kali kom dan balaya formal talk kin sayawan kibadi binwan kum ka disikar kum ka jing ka delegation na syati kan kum jik subir ke joki kadon komandan na yang central government kadon komandan state government kadon ka kamdon kan ono ka banong ba kim dong serius lagi ya kidon komandan ka balang pura What about the cases against them? Yeah, there are cases against them. Cases when the talk is on the table, then we can deliberate, we can negotiate, we can talk about all these cases. So right now the concentration is basically on the process to move forward. Do they have any safe passage conditions? It's already there, safe passage. Since I think I have held a press conference regarding the safe passage of the leaders who are partaking in this entire process of peace. So the government What about- is willing. Yeah, the government has already endorsed that safe passage. What about amnesty? Has this been You discussed? see, these are the bigger issue. Like right now, we are talking of the safe passage.
Then generally, if we look about the modalities of conducting this peace process in the other part of Northeast also, we find that amnesty must be there, then follow a kind of ceasefire arrangement, then rehabilitation arrangement has to be done. I mean, all those things, these are the technicalities that we are dealing with right now. What about the criminal cases? Because earlier militant groups, they asked for writing of all the criminal cases. See, writing of criminal case, basically, in one word, it means amnesty. Whatever criminal case for us relating to these rebel groups in India and other part of the world, and even in Northeast also. Waiving of criminal cases is a general plan within the amnesty. So far, amnesty we have not yet discussed at any level. But once the formal talk is scheduled and it's held, then we can deal with these criminal cases, because amnesty is a must. Kinoyalam juki seng bhalang bakanthop yakamat shaprang movement FKJGP KSU bat HNYF kila khot jingalang yaki rangba jungki kur kabri uhinyau terap haka khat santrek uyayong hajayau lum siap community hall haka por khatway bajemen step kimat banya ther kilong ban penlong an yaka jingsa menta yaka kamai kaji nong kenti juki kimiki kpa shabaro ki khon shenrang bat kanthei of these things. HNYF, New National Youth Front, Khasi Student, the Division of Khasi Jenteng Garu people, much from. Isu mengiakan ini jadi kalau juga equitable distribution of self-acquired and consistent property. Di nilai rai bahkan dan juga meeting untuk ikur, buat ngiru baik khatan terik dulu pernah kita mau sisa jang kapor kadoi buji tinggi ni esam yang ni ga yang ini notice tu suki kurva per makin apa hilang suki sang ni jalan nomor bang imio asam lot seborok hikur lumba ni ga press conference misi ni ga lat ban khot ban aware lang ya borok hikur ibangin bakin sim ya kani ga invitation kin sim ya kani jalan kum ga invitation ban khot iki bani wanang sini jalan kan di khot lang dei tangi kuru ndai yenu rangba baki longkmi samla bani wan sakani ga jalan khasan terik bani pensuku iki alor kani ga jingdawa jungi ban thau noi ka ai ban ai ban talam hi khun baro lang kathe pachin rang ya ka self acquired property bat ka ancestral property hagani invitation bangi fa sikun nga batai ru katu kan ni kimat alor kimat kiba bangi ni kan hago sin ko an pulene ngam su sam kimat banekren kajing don jong ka an ban sam bentalang ya bro ki khun ha ka bai dei bat ka jing don jing em ka kamai hi kimi pa equitable distribution of self-acquired property but balai ni dei banekren ya ni ka phang ikat tu kan ni kimat phang Nimuan ra ya kapang banekren ya jingdon jing em kum ga khndo wasiap ka klaw ka tap bapnya di ikur di hakni ga banekren jing em bang yong ancestral property ngim ya kren ya ka nong teman ka baide jung ka kur ini kren baik tang halor ka nong teman ka baide ka bawan hiar naka tu ka an self acquired property act jung ka 1986 kapang banekren kan dei be ya kinong ganti na kikmi pa self acquired property but ka tingsam pateng distribution but ka ancestral property ka bami na katei ha ka pateng du ikun ju ma na penga la batai anti si ba in 1986 self acquired property 1986
sen governor Tinri habade ban ka self acquired property long kikmi kikpa kilaban will out ikikun habade bat ka self acquired property anu ai kun sinang bat kun kuntai Tinri ni haki kun kikti ban kamde su ka self acquired property ka de biang ka de no ka ancestral property ikun ti yakni ancestral property ni ka yat yang sakun kadu paling Tingi kwa ni bakani ka any of 1986 di ban amene ka but ban include lang ya ka ancestral property bakani ka self acquired property ha baka kala ancestral property ya kani ru ki kon kilaban will out ki karitir dustur jungi kababu batang ikan thei kun khadu kinyo banta ya ke ka bala kadau aku banta ba haneng Hak jilla jungi menta kadan ka an beratip kum ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Kasi and Jantia Special Provision Act 1986. Kawa batay ya ka benta jinghiar pateng lengba ka will lani ka dulir penkam. Kabamut kamon light luot ban ai pateng da ka dulir Tangba kani ka an kam kren pat ya contain equitables. Lani ka jing ai banta claim da new bank hakabai dai haplek ikon kantay bat senrang. Pi kani ka an dai ka kasi Meghalaya Succession to Self-Acquired Property kam kren ya ka contain kam pen bu ya contain equitable. Pi equitable nai bun gibliu gi perkat siwangi kidamut ba equitable kamut equal tikiyong menta ngidon koi gayeng idon argun kikon kumno ngin divide by 2 kinreng ngiyong bang ipun kam naktin equitable kamut fair and just ne kasyong hajing start ni kumi kpa ban ay gano kan no ting ismo ba ini kitin equitable idiban insert lang hakani ka Meghalaya Succession to self-acquired property kasi Jantia Act di ban insert ang ini kitin equitable but ka ancestral property kan. Ya halo ini benta. Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Prestun Tensong Hakajan Ni jangka khatway terik uyayong ula pensyai pat ba halor ke jingsha bat u Reverend Pastor PR RG Lalu bat utemen basan Dr. TS Nongklau jangka balang Presbyterian latum kra Shillong hakiken hon Bajrangdal hapatna hakapor ba kidang let ban pendep iki kamram niam ban lap ka khubor ba bha yakini arngut shemdon kanu ke jing takti ban penmen saw yaki Uba Prestun Tensong ulaya thu bana kalyang jangka sorkar jela kala shimkhia ban yakran bar ka sorkar Bihar baro arngut kila let daga basuk sa airport ban wan phai sa Shillong ta ka jing senran ki pulet ka sorkar Bihar Kwa ban pensyai hak bedi bat ka kandiat kedon ka misunderstanding hak i wat ka social media menna pon chanmit hak ba i pastor lalu bat i teman basan di teman basan di Nongklau kia lek ban visit ia ka mission joki ang te apo Bihar Kabana ka Nongba Patna kam Chengai hardly maybe 40 or below 40 kilometers nampo Patna jika don ka information ka ba ngar mayo kapor ko ba shibichi Saupo tu ka ba ong ba kisapat hakini ki kunhun la sena kaliang ka VHP or something kaba ki pendik dan ki pentot dan ki syok ki dan ya kini ki angut ki Ramba iwe pastor ba iwe temusan temara ya yo jintip kumtahi na kaliang jong na kaliang joka government wood i kontak sete siapa Patna ha kaba DGP jongi uyo ekren yo DGP nang ta USP jongka Patna rural batip ya ke sya makalong te ka kebajia kolong badon tang ka misunderstanding kan get consult te naman ngi ki ong na baya la sya bom te rekam don ke sya kata te nakaliang jong kabor ki polis
wood ang lai kren kila lek na tau chief secretary jong yu lai kren bot chief secretary jong ka Bihar wood kila sim ka prom action bat hakabakat dulu keladon ke jing stu jimut hakaba kamdon kanu ke jing mansau dan kanu kata ka kumba kami ka social media balai ngali keren ni nama nga iting yo lesi ki don kinong sim kabu ban pes kong tu bakla bahkan don ke communal class ni po silong dan ni kala jadi de bang kwa ban pensai kamat jompi kalong ai bakit bak in skotu bahkan ni ka isu kamdon ndai ru bagi sya syadat nang takbaar la a company ya kiru daka de police de officers hakaba menta kid on the way hapo airport bat kin sawan paino menta kamit Shanesha Gawati batkin poino Sheshlo Sibit kamit la negala belum masai menstem dia kata ka bangka penpisah ne kalian sarkar hakaba kumaw pi nilai simkia namang itang syo jiktip kita kiri dan lai mentang da ka basuk ka basan ban da ka jong na kalian jong chief secretary jeni ulayo ban de kren ban pastor ban itu men pasat hakabi galaya kren yaki bat don ro em ka bandon kaneka kanu tenang tam de nata jong pastor ki jong giyu ki lai kontak bahi ki pastor sini ki beri jong sinot ki ri tairu bat ki long in touch bana de ko mo pi kam don kanu ke jing jia ka diskusi lani bandon kata ke jia show ke jia bom ki ada na kontak ini ki angut ki orang ba ki badairu ki noyalam jong ki balak hande posila mo pi bahadon slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba kialin o atanan le plas tu bahai ya kadung no kami kablong sabar jong atanan bursin kala bami kadung den rei ultimately boy atanan de hantam ngopi mari yo objektif mengiru nilatik op ikene nilai keren de ke prokai la resolve hantu hapo tanan aga bakam don kadung rengkat ru la don lambat ki security ki police Kili hi maki satana. ya kai Long kili hi maki kini arun satana. ki amd balik hi maki ki turu na ka locality kia om bayang ini le citanan tidak tak itu ki jongi ki om em kan bahab ngin le citanan but kalong very good ka jing le citanan ka pan bahab sibut banlat kene ka tai ka jing jia le ne ki jing ya ban sao le ne ki jing asyo ka jing pada kitu ki kubon la poish ka bakun tar hado bangin dia syambiang kublai shibun